ассалому алайкум бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, нувасакову ҳавасакои қанди бобош. имрӯз хостум оиди шоварзоҳ. бародарони эронӣ мегӯянд ку бобои қанд кишоварзӣ хоб набуд. албатта кишоварзӣ хуб аст, кишоварзам ҳастум. хуб, оиди биягумс гап мезанам шумода имрӯз. баъзеҳо савол метиҳанд ки биягумсҳо гиҷо шид, дарахти павлониҳо гиҷо шид. ҳамаш ҷош дай, ҳамаш воҳ ана михелай. имрӯз камтар барои биягумсҳо қати шумо сухан мекунам. албатта наворҳои бисёр барои биягумс кардагиам. ман ин бияректоре ки чандин вақт буд ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд. албатта ин сабаб дошт. сабабаш чӣ буд? сабабаш ин буд ки мо гандуморо дарав кардем, кишти такрориро кишт кардем, об мондем. ай бо то гаштем нигоҳ кардем ки аллакай болои биягумси мода чӣ қадар растаниҳо биромадаанд, чӣ қадар мисол алафҳо биромадаанд. чӣ мана ин харбузоро, мана харбузоҳо ҳандалоро хӯрдем, пар туфтем, мана дидӣ? хӯрдем, пар туфтем болоида аллакай биромадаанд. мана иҷода тарбузо биромадиянд. мана иҷо тарбузо биромадиянд. мана иҷо харбузову чиё биромадиянд. мана ки инҳоро бояд мо ҳамаша бояд бичинем. ай болои бияректор бояд бичинем. мана ки бичинем тоза кунем. хоб, кирмо дар чӣ кадом ҳолатанд? кирморо нишонте. мана кирмо, мана кирмо дар ҳолати хуб қарор доранд. мана хуб, ана акнун чӣ гуфтанӣ ҳастум? касоне ки ба истеҳсоли биягумс сару кор доранд, ки ранги бобошоро дермонӣ накунем. сари вақт инҳоро об кунем, сари вақт қобил ки наидем шохӣ қатиргардон кунем, то ки дар ҷо агара шава ҳаво бӯи ғализаш бурояв, ҳаво агара шава, кирмо роҳ биёанд бихӯранд. хоб, мана дидем ки табиати зебои Тоҷикистон тамоми чизе ки мо хоб ба ватани худмон мебиёрем ку ватани худмонда бениҳоят афзоишон хуб мешавад. ҳамин кирмои Калифорния, ватани инҳо ай чи ай Калифорния. не ки оварде иҷодам нашъанамор хуб мекунад. хоб, мисол нами харбузоҳову ҳамин тарбузо истеҳсоли мисол тухмишам ай Хитой мебиёранд. не ки ватани мода бениҳоят бо хуб афзоиш меёбанд. барои чӣ? барое ки ватани мо ватани биштосо аст. ҳамидӣ ба ман ҳам хел ватан будагиаст. як чизи дигаре ман ҳайрон мешавам ки ин ҳами тарбуз, мо ҳам тарбуза хай тарбузи ҳамисола тарбуза хӯрдем, тучоқша ҳамид бияректи пар туфтем. тучоқи ҳам тарбуза харбузара кирмои Калифорния хушрӯ мехӯранд. вай кардем тарбузо биромаданд. не ки ин иҷодам инамидам тарбуза ина вереша ман нишонте. мана решаш, мана решаам тарбуз, миши решаи тарбуз. манам ки рафта ин решаи тарбуз, манам ки рафта, ҳам ки омада, инсон ҳам ки омада. ман иҷо омада, мана решаи тарбуз омада. мана иҷо тарбуз шакай мана тарбуз. ана ки ҳамина нигаҳ ки ҳамида мумкин мо як моҳ пеш ҳами тарбуза хӯрдем. якни моҳ пеш буд тарбуза хӯрдем, пар туфтем. ҳамиҷо тарбуза қатъи ана донаҳош ҳами кирми Калифорния вай ягон чизи афзоишшавандара мисол вай намехӯрад, вай чизо пусидагиро мехӯрад. диди ин дар таи ҳамон ана тарбуза харбузҳо ва растаниҳо ҳама кирмои Калифорния кор кезданд. не ки ё бо авҷ гирифта. тарбуза дар бехши кирми Калифорния хӯрда ист. не ки тарбуз худаш бо вай шида. ин ҳами тарбуз намедум ямоҳа хӯрдем пар айс
میگه او دیگروش کند دم بود این خیلی امیز ای برکت برون پایان بود مون دمش کی وای شوا انا خاک ببینیم چیگه میشه یا رو دیگه میکنم این قدر تربیت کرده دیدی اگر همین ما مهنت کنیم کو در همین وطن خودمون مهنت کنیم باور که دو حاصل سه حاصل اوس بسه ممکن 4 حاصل بگیره کم ترک مهنت کم در خود برای که اینقدر وطنی آباد و زیبا و اینقدر وطنی بیشتوسو الله پاک به ما داده و شکرانه این وطنی بیشتوسو را باید کنیم مهنت کن در خود فکر میکنن که این بابا فقط گپ میزند فقط ویدیو میکند فقط همین گپای سو وای میزند ما یکم در شبکه یوتیوب با یگم کس نمیرسم یگم کسم دشنام و حقارت نمیکنم یگم کس کاردار نیستم من فقط از زندگی زیاده از 60 سال عمری ما در این تاجیکستان عزیز سربلند گذشتگی ما اونها نقل میکنم قصه ها میکنم سرگذشت ها میکنم برای همین برادرها بیا شبکه‌های اجتماعی را یک خیلی استفاده بریم که دیگرها به ما طعنه و معلومات نکنند شما بدانید که ما تاجیک هستیم تاجیک سربلند هستیم تاجیک گبزن هستیم تاجیک عاشق خودمان صاحب هستیم اگر ما عاشق خودمان صاحب نمیشیدیم این رو ما تاجیکستان سرجم نمیکردیم احسن به این سرورهای غمخوار و دلسوزی ملت ما زنده و سربلند باشین ویدیوهای باباش پیگیری کنین دستگیری کنین روی کنین با دیگه برادرها زنده و سربلند باشین همه وقت ما در حق شما دعاگو هستم شما هم در حق ما دعاگو باشین